Mphephethe nasi indzaba lesolonayo itrenda lapha iyatrenda bantu besifazane kulesi simo lesikhona eveni bayakhala eHosiya labanye kungasibo besifazane ke noko bodwa kodwa njena lese sikutfolile ukuthi nawushonelwa lilanga bayakugagadlela lapha lababolekede kuvikela emaphoyisa nemasotsha indzaba kungabi indzaba talutho ingabe indzaba le kanjena njena international excuse me isetshenzwa kanjani ukuthi ke ingasebentwa kanjani njengoba isimo sesisibi kanjena indzaba leti siyayibona nathi siyachubeka eveni naseSwatini dimbi kakhulu and kuyabonakala ukuthi live lakithi selifike kulesigaba esingathi seyi-failed state manje kulapho selijunguta khona manje lapho khona ubona into etendeka ngisho emini kalaga kuhlukubeta abantu ngalendlela ngoba leti kuhlukubeta abantu besifazane for instance vele tenteka letinye tato ikakhulu lapha eminceleni yamasotsha hlukubete abantu bagagadlele futhi kude kushona linye lisotsha leke sekaseva ukuthi lingeni ile nkantolo la kwatekiswa emacala ukuthi lendele tinto letikaso sibonela naseHosiya kuhlukubetwa abantu kodwa ke sibonga lokuthi ke nyalo bantu sebakhona etikhulumela batekhulumele bona sibonile bomake batekhulumela baseHosiya basho ukuthi bahlukubetwe kanjani bafika kwaqhitha kudla lokuncane lokukhona wafika kwahlipha kwabe kweceleni hayi ukuthi bende licala kuphela nje lokumgcoka ngokuhlukubeta abantu ngito letinye tinto lekufana ukuthi tibuthwe tihambe indzaba leti tihambe kuyofaka tibufakazi kulamacala leko International Criminal Court ngoba amacala sangenile manje afakiwe i-International Criminal Court letinye tinto etatidzinga kuze itibufakazi ukuthi kude ijustice emaswati atayithola kule live laseSwatini the only justice etaba khona kulapha ku-International Criminal Court Mphephethe ungakaphumi njena ungacaphela sive kancane ukuthi kumbe ngiphi-ke lichaza lesingayidlala ngidawusike ngesingisi irole lesingayidlala ukuthi kumbe naku bayabona emaphoyisa ahlukubeta kumbe uphethelwa lo ucingo na ukhona kushutha uthathe lobo bufakazi busita kangakanani lobo bufakazi iyadzingeka leyo empowerment kusosive nje ukuthi ngoba le tinto tenteka embi kwethu sitibona so le empowerment imcoka lokuthi bantu bakhona ukuthi bakhiphe icingo noma ngabe sen-15 seconds noma ngabe licingo lincane uthathe lokho okutholako ukuthathe bese uyakuthumela kuleti ndlela lapho khona utawuthola ukuthi tiyakhona kubutheka khona ngekushesha ane kuyichaza indzaba ukuthi kukuphi la kwentekani la afike ngabani emaphoyisa endana afuna ini athini futhi imcoka lekusiwa yini citizen journalism so imcoka le-citizen journalism ukuthi amaswati nawo angene kuyo understand ukuthi kanjani so that uma letinto tenteka kube khona ubufakazi ngoba isikhathi esiningi bukhanza ukuthi kadzeni bebahlukubeta abantu nje ngekuthanza kwabo nokuthi kube bede bufakazi nyalo-ke siyabona ukuthi emaswati seyakhona la ibonako lo mcoka bokuthi bashuthe leto tithombe nalawo ma-videos and sithi-ke abantu abachubeke bashuthe kakhulu bathathe leyo information sikhone ukuthi sonke siyiphushe nato tonke tinhlangano tepolitiki nama-NGOs kumcoka ukuthi nato tifake isandla ekutheni loyo mlayeto lona sibe munye nangabe iSwaziland News iphusha umlayeto lotside ne-Communist Party kufuna ivele nayo iyiphushe khona ngoba sikhuluma sonke indzaba yinye le ndzaba yinye yethu-ke asibambisane sonke sibe munye sitokhona kuyiphusha sitohamba siyolele ngesheya siyebo-ke letinye tinto vele titawuvelwa tivetwe idemocracy ngoba nase kune-democracy tonke letinto letifihlakele nyalo titawukhutululwa tibuye tibekwe etafuleni lo wento eliqala utawufuna teke ukuthi bekathunywa ngibani uhlukubeta emaswati ngalendlela nakenda ngayo